Papasena Imam Ghazali lao ri padangkange yareki makadeki pak balue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali mapasangi lao ri padangkange yargi pak balue. Sare kuambangi ajak lalu ki gaga karena adangka ngeta angkai talupai bokong akhirata. Ajak lalu ki karena asibu keta dangkang talupaiwi makasiwiang masompa lau ripuang Allah Ta'ala. Makkadai Andri Guruta Imam Ghazali rilalang kitab Ihya Ulumuddin. Si kanja-kanjana adang kangange deki gaga sibu sehingga saro manibawang iruntu nania ripasadia toi modalata riasso rimondri. Menurut Andri Guruta Imam Ghazali, reko umak selenge sibu urusan lino yargi maka dekik dangkang maka angkai papole arogia lopo riasso rimondri. Narima kuana naro reko dangkaki aja lalo ki talupai sempajang tak seketa puasa tak nania pakasiwiang lainna bokong riasso rimondri. Maka datoi Andri Guruta Imam Ghazali yanaritu sarekuamangi tapacingi niata dangkang mak balu sapai dalle halalakna puang Allah Ta'ala tajagai aleta pole marilau allue nania papolei bokong pamuarei ripakiguna riasso rimondri. Makkadasi Imam Ghazali bahwa generasi salap dena poji malai saro pole mancaji bagianna ibadaye nania fardu kifayaye pada padanna mak dio tahu mate maki buruk jenasa bang rimasigie nania mancaji imang sholat taraweh. Napasi dapat teru makada reko engka tahu dangkangangi maki sarwangi purai rirampe denre maka ajak lalu ki pasana lino nasibukangi hingga talupai pasana asso rimondri yargi makada ki masigi nasaba makadai puang Allah Ta'ala ria korang malabi ri surah An-Nur ayat 37 yang kira-kira basogina mak padai ianar itu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Dari makwana naro nareko sibuki makbalu umma selenge tatai angkai rimasigi riwatu subuh reko macakka ni matanna asoe angkai rewa rimasigi reko watu sampajang pardui reko nangkalingai bang rimasigi nasalai baluna najok kalau mas sampajang nasaba nisang rilalang atina makada maegalada ala birena makkadai nabita nigi tama rilala pasa napa nabaca irilalang atina makkada digaga puang selainna puang Allah Ta'ala alelena mi bawang digaga cawi alena puang kerajaanna nania ala birang alena mapatuo nania mapamate alena tuo teru nade nangka namate sininna de cenge angkamana ngiri alena mi kuasa maka puang Allah Ta'ala maraja pamase na maraja adampeng. Maka dai Andri Guruta Imam Ghazali si kanja-kanjana padangkange angkai selalu hati-hati awasi batena makbalu sarek kuambangi dek nancaji susah pertanggung jawaban nari asso rimondri nasaba naya naro asso sininna bateta makbalu
akan dituntut sesuai niata si bawa hak-hak na panglita. Dek nerisang engkagi makaritutu atau macarobeyangi. Wallahu alam nasam Imam Ghazali. Makoni roh wala papasiringerang papasana Andri Guruta Imam Ghazali. Mamuariki angka ki dangkang si tongat-tongan na dangkang. Dek talalulino semata, akan tetapi malalung akhira. Saro rilino saro lopo riaso rimondri. Mamuariki angka madeceng, angka sehat walafiat, tuo mananungang makasiwiyang namutamaki riaso rimondri sirugana puang Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.